Ngiyadibuta iminyaka neminyaka noma sekuphela inyanga tinyanga tilapha kepha ngitholi kuphila. Nala maphilisi lebengiloku ngiwanatha akangiphilisi mina. Sengisele nje nembuto kutsi kutawusanini la kimi ngide ngibone indlela noma bakandlela bangafuni kungitshengisa le ndlela. Lokubuhlungu bathi umntfwana longakhala ufele embelekweni. Mina bengivele ngide nalembeleko ngoba yasha ngisakhula kungako nalamhla ngisashe enhlitiyweni ngishiswa impilo. Ngiva buhlungu ke nasebangichazela laba bemanga nabathi leliphela leliphekehla lomndeni litfolakala khona la khatsi emndenini.